cilju edukacije, Autoškola Pravo kontinuirano sa svim kandidatima za vozače vrši simulaciju pogleda osoba sa više od 1,2 i 2 promila alkohola u organizmu uz pomoć pijanih naočara. Pijane naočare stvaraju nerealnu sliku, kao da je vozač pod uticajem alkohola. Takođe je stavljanje ključa u bravu motocikla bilo otežano. Pri kretanju po liniji ili između čunjeva, kandidat nije mogao da drži pravac ili prođe putanjom između čunjeva.